Hmm. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan Ila. Uy, Ila sudah masak guys, Ila tidak bikin video masaknya ya. Ini Ila punya iga sapi mercon guys, dengan lalapan petainya 2 papan jumbo-jumbo, mararendul maralotot dong seeta pokoknya mata ada guys, melotot cekah poge petainya guys, be mantap edel pokoknya mah jeung ieu daun salada. Kita langsung makan, bismillahirrahmanirrahim. Minum es guys, halar udang di sini ya. Putih guys, putih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana, jangan lupa mam heulan heuh. Yang belum mam heulan, yang belum masak heulan heuh. Tah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu mercon lada guys. Hmm. 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 Ya. Dia gede. Hmm. 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 Mantap. Jeung peuteuy deh habak. Hmm. Hmm. Bah.
Hmm. Aduh. Ternyata betul. Oh, gede-gede. Betulnya melotot tapi manis, guys. Pendel enggak. Hmm. 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 Wah, tulang muda nak empuk. Ini di presto aku ya guys. Hmm. 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 Wow. Hmm. 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 Wow. Betul. Diwak-wak yang sangu. Hmm. Hmm. Wow. Wow.
Hmm. Cangkel. Hmm. Hmm. Halada. Alhamdulillahirobbilalamin wa ila serius ya mamna ngeunah pisan ngeunah jasa guys. Pokoknya jangan lupa subscribe. Sampai di sini dulu video lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lah guys. Dadah.